kırsıksız ulansın. Таза, kırsıksız ulansın. Eme çoңдорду 15 минутадан koyar edi. 15 минутадан 2 тайм. Урматтуу калыстар, жакшылап калыстык кылып коюңуздарчы. Калыстар мүмкүн болсо улакчылардын жанынан калбай жакыныраак чаап, бакой. Алда старт жакты бир тазалап алыңызчы, старт жакты. Старт жакты тазалап алыңыз. Кызгыл түстөгү формачан Манас районунун чоңдор командасы, көк түстөгү формачан Бакай Ата чоңдор курама командасы. Так, ау, жерден кут болсун, Арстанбеков кут болсун, жерден улапты еңип алды эле, тилекке каршы аутка чыгып кетти. Кайрадан мына айткандай Гелимваген менен Өмүрбек келип калды. Чымкент аргымагы менен Өмүрбек. Чымкент аргымагы менен Өмүрбек. Миллион менен Дастан. Так. Так, Бакай Ата, Иманалиев Эрнис Байкеңердин атынан герой менен намыстын ээси, дал ушул Байкеңердин атынан 3000 сом, ар бир салымга 1000 сомдон келди. Карайбе. Бакай Ата, герой менен намыстын ээси Иманалиев Эрнис мырзанын атынан 3000 сом бар, ар бир салымга 1000 сомдон. Азырынча 3 салымды салсаңар 3000 сом силерде, анан дагы керек болуш керек. Oyundun bolsa 2-nji minutасы аяктап калды. Улак ортодо Бакай Ата командасынан Аудасбек, Манас районунан Таласбек. Аудасбек менен Таласбек экөө мынаки мыкты жигиттердин бири, курс жигиттердин бири. Аудасбек жерден улакты көтөрүп такымга бастыгы чырата, казанды көздөй баратат. Аудасбектин алдын торогон шекер. Бара келди. Сөгүнбөй турабыз жигиттер. Аудасбек канаки 3000 сомдун 1000 сомун башта ал. Кеттик. Кет. Бардым. Аудасбек бир кичине ачык болсо салып кетчү эле. Чото бираз алы кетти. Токтотуңуз. Айда, давай. 자, 우단이가 적고 başladı. Oyundun 5-nji minutası ketip atat. 5-nji minutası. Ulak
Ulak жерде. Намыс жана геройдун ээсинин атынан бакаята 3000 сом бар. 3000 сом бар, бирок капчыгыңарга түшө элек. Таласбек улакты жерден көтөрдүң. Аут. Kel almasaya koy. Kele. Oyundun bolsa 6-cı minutası ketip atat. 6-cı minutası. Akıdan gezengse. Mükongum bir açkana. Manas rayonu. Çoңдор komandası. Bu ar bir salımыңарга Нарбек акеңерден 1000 сомдон бар. 10 салым салсаңар 10 миң, 20 салым салсаңар 20 миң дейт. Аракет кылгыла. Улак Өмүрбектин такымында. Чымкент менен чыркыратып такымга басып алган Өмүрбекти эки жагынан курчап алган Бакаятанын жигиттери. Өмүрбек кимге өткөрүп берет болду экен? Be. Gankti. Esep san açılarak жерден көтөрдү, аут. Манас району Чоңдор курама командасы ар бир салымыңарга Нарбек байкеңерден 1000 сомдон бар. Бакаята командасы, Бакаята Чоңдор командасы ар бир салымыңарга намыс менен геройдун ээси байкеңердин атынан 3000 сом бар. Ар бир салымыңарга 1000 сомдон 3000 сому бар. Oyundun bolsa 8-ci minutası ketip atat. Ulakты жерден көтөр еңди дагы Алдасбекке өткөрүп берди. Айдамир Алдасбекке өткөрүп берди. Sol takımga basıp alып Алдасбек. Sol takımga basıp alып Алдасбек оң takımga almaştırayın деп отыр. Алдасбек. Карабах менен окшойт Алдасбек. Oturma gidelim. Bizim akışlar var. Oyundun 9-cu minutası jirip atat, esep sаны açılacak. Екі командаға тең Акчалай бұл жақта колдоолор келди. Бирок жигиттер аракет кылбай атат, аракетти көрбөй атабыз. Ортодо герой менен Айдамир, Чымкент менен Өмүрбек. Зажигание ачып коесуңбу? Өмүрбек чарчадыбы же Чымкент чарчадыбы я? Айдамир алды. Кеттик. Зуулдап сызган бойдон кеттик.
Айдамелдин герой экен. Аудасы өткөрүп алды. Oyundun bolsa 10-нчы минутасы кетип баратат. Барды. Аудасбектин алдын туруп жабышып атат, кой бербей. Булак азырынча Аудасбектин такымында. Ау. Сүйіналиев текіш. Текіш ауылдыққа шығып кетті оқшайды. Кыңстайм абы? Кыңстайм адлы такама өтөйм мен ма. Улақ ортада ойындың 11-ші минутасы аяқтап 12-ші минутасына кетіп баратат. Күн болса қызарып батып баратат. Есеп саны болса ачыл элек. Жанағы қиқырып атқан күйермандардың барлығы үшіп қалса керек. Шымкент менен герой. Айда бір улақты алдыдағы тақымға бастыдағы Дастанға өткөрүп берди. Улак Дастанның тақымында. Ау. Бұл жақа жігіттер келіп атат. Жана ары кеткен улақты Анатаев Рыс келді. Улақты сізді алып кеткенде. Ұлы атсаңыз улақты бұл жақа алып келіп қойыңыз. Үч қорғона. Манас районы Абжапар Байкегердің атынан 2000 сом бар. 2000 сом бар. Абжапар Байкегердің атынан Манас районы 2000 сом бар. Дегенше болбай, Таласбек Браки бойка менен өткөрүп алган экен улакты. Ага кененей жабашып алган Узеев Нурлан кой берди окшойт. Таласбек канаки өзүнүн аракетин көрүп атат. Эсеп саны ачыл элек. Таласбек азыр ачабы же ача албайбы? Байкап туруңуздар, карап туруңуздар. Ырырдалы орбодун ачылбайтай болду болжа. Жок. Зухраттан дагы 1000 сом. Oyundun бүтөрүнө 2 минутка жакты убакыт бар. Таласбек есеп санын ашты. Так, Нарбек мырза, 1000 сом қойып қойыңыз берді. Саныға қойып қойып. Так, 4000 сом Манас району Қапшығарда 4000 сом бар. Ақырқы минута.
kaldı. O 30 sekund vakit kaldı. Yirmi sekund vakit kaldı. Bak, kalız, to'xtatib 5 sekund vakit kaldı. Da, sразу başlayıveringchi, sразу. Demalish yo'q, kalız, başlayıverings. Hey, Manas rayonu kelgile. Gelgile. Manas rayonu. Manas rayonu kelgile. Başlaydı. Karan girip baradan. Tapşırуу, bayga tapşırуу azemi var. Karan girip ketmesin. Gelingizler. Bakaya tahu? Bak, Bakayata komandası Manas 1000 жылдығының чемпионы Батырбек ағайыңардан 1000 сом байге бар. Нарбек мырзадан әрбір салымына 1000 сом. Нарбек мырзадан әрбір салымыңарға 1000 сом. Ау. Так, мінекей Bakayata Manas rayonu шындығында бұл жақсы дайындалып келген екен. Мына екі команда финалға шықты. Ортада Айдабір менен Өмірбек Айдабір жерден ұлақты көтеріп Алдасбек өткөріп берді. Алдасбектің сол тақымында ұлақ. Алдасбектің өнөктөштөрү Алдасбекке жол ачып бере албайбы? Байкап туралы, карап туралы. Ау. Герой менен Айдабір, Шымкент менен Өмірбек ортодо. Ойындың болса 2-ші минута аяқтады. Жерден улатты көтеріп, сол тақымға Өмірбек бастым. Баратасың. Шымкенттің күші жетеуі. Өмірбек! Қол көтеріп қой!
Өмүрбек акеңердин дагы 1000 сому келди. Дагы 1000 сому келди. Көтөрдүм. Дагы бир жакшы жарыя. Өмүрбек, Кудай буйруса, качан үйлөнөсүң? Кудайдын бир буйругу турган чыгар. Сен үйлөнгөндө могул улакты тартып аткан, дронду учуруп аткан Таластын эң мыкты видеографтары тоюңду бекер тартып беребиз дейт. Асылбек, Айбек, Сыйбык аттуу жигиттердин атынан сенин тоюңду бекер тартып берет. Есеп 2-0. Улап. Hanım. Өмүрбек. Өмүрбек, үйлөнсөң Манас районунан Ринат деген тамадабай экен, тоюңду бекер алып барам дейт. Манас районунун болдосу келип калбаса болду, никени бекер кылам дейт. Болду, тактап. Так. Оюндун болсо 5-минутасы аяктады. Улакты болсо Бакаятанын жигиттери такыпка басып алган экен. Бул кут болсун. Арстанбеков кут болсун. Ой! Кут болсун, кут болсун. Ау. Так, есеп саны 3-0. Улак кут болсун такымында кут болсунга жабышып алган Кунасов Шамил. Шамил. Мынакей. Шамил 40 жаш, кол чапып Шамилге. 40 жаш. Алтуанын атасы. 40. Мынакей. Шамил, Кунасов Шамил. 40-тагы кызды ким алат, 40-тагы жигит кыз алат дейт. Кол чапып алат Шамилге. Бар экен. Бар экен кол билдей жак. Oyundun 8 minutası ayaktap baratan. Ulak bolsa ortada. Esep sanı 3-0. 2 ulaktı salgan Esenulu Ömürbek. 1 ulaktı salgan Düşaliyev Talasbek. Aydemir götürdüm. O Şamil. Şamil жабышканын койбойт экен го бул. Шамил байкебиз жабышканын койбоду. Командалар врученияга дайындап турмуздар. 1-2, 3-3 орундар. Улак ортодо Көксерек менен Алдасбек, Шымкент менен Өмүрбек. Экөөү тең Бакаятанын аты.
Көксеректің есі Ералиев Асқат, Шымкенттің есі Чапқал Мырза. Чапқал Мырза мына Бақаятадан дал ушундай мыктаттарыбыз көп, кичикттерибиз көп. Өмүрбек алтын. Oyundun 12. minutası ketip atan. Ulan Ömürbek takımında. Ömürbek ötkör Perevice. Talasbek ötkörüp aldı, biroq takımda Bakırek bastı. Talasbek takımda bastı. Boyka! 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 Bak, akırkı minuta! Akırkı minuta! 30 sekund vakit kaldı. Yirmi. 15. 5. Ben zaten hastayım. 4, 3, 2, 1, stop! Balazra yolu! Tak, Bakayata! Bakayata! Kelgile, 4000 so'mlar var, alıp etkile. Balazra yolu! Balazra yolu! Bak Bakayata. Bak Karabura. Yaşlar Karabura gelip koyuyorlar. Da Talas rayonu gelip koyuyorlar. Baygenger dalga. Talas rayonu. Talas rayonu gelip koy. Talas rayonu. Talas rayonu. Yaşlar gelip Talas rayonu var mı? Cevapla gel atat. Da yaşlardan birinci mesta Manas rayonu. Kolçağı koyalım. Öldürdük. Gel oy. Da Talas rayonu al. Da bak yaşlardan birinci orun Manas rayonu komandası. Ömürbek aldı. Da çok durdun. Karabura. 4. mesta Karabura gelip koyuyorlar. Danyar. Tak, Talas rayonu. 3. mesta Talas rayonu. Barcısake geliniz. Tak, 2. mesta Bakayata. Jana oşonda ele bu Gökbörü'nün rayonlar aralık şerinesinde tarih yaratkan Manas rayonunun çomduru. Bırakın. Manas rayonunun çomduru gelinle Baygenger mutlu olsun. Bu. Al var olsun bana olsun. Hadi dönüp bırak. Manas rayonu kolçağı koyalı. Rahmat. Ya,
Кайсы эмкиде боюң кайда болот? Так, 14 февраль Покровканын ат майданында жолугабыз. Аман болуңар, эсенчиликте көрүшкөнчө сак саламат. Анан да көп көрүүчүлөр бир жарнама айтып коюйн. 12 февральда Шекер айылында биринчиден мына бүгүн Талас областынын райондук аралык чемпионат биздин кезек эле биз бүгүн жыйынтыктадык. Оюндар жакшы өттү. Бүгүн негедир оюн башкача болду. Күчтүү командалардын кайсы район канчалык деңгээлде мээнет кылса, мээнетине жараша ийгилик болду. Кудайга шүгүр, бүгүн оюн жакшы өттү. Бөөдө кырсыгы жок. Жакшы оюн болду. Уткан командаларга Манас районунун командасына ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай ийгиликтердин үстүнө жүрө берсин. Утулган командаларга кийинкиде бардык командаларга ийгилик болсун. Оюн негизи жакшы болду. Бөөдө кырсыгы жок. Жакшы оюн болду. Ошол. Рахмат. Болду.